صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم من كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Uqbah niki wa an Uqbah bin Amir lan saking Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Uqbah bin Amir qal dawuh sapa Sayyidina Uqbah bin Amir qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam rupane dawuh kafaratun nadari utawi tebusane nadar iku kafaratu yaminin podo karo tebusani sumpah. Kafaratu nadri utawi kafarai utawa tebusani nadar iku kafaratu yaminin koyok dini napa niku kafaratu yaminin koyok dini kafarai utawa tebusani sumpah. Rawahu nyeritakan hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa zada lan nambahi sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi fihi ing dalam hadis tambahan napa idza lam yusammihi tambahan hadis dari Imam Tirmidzi idza lam yusammihi ari kalane ora nyebut ora nutur sapa si nadzir orang yang bernadzar nadzir ora nyebut sapa si nadir ing nadari idza lam yusammi tatkalane idza lam yusammihi tatkalane ora nutur ora nyebut sapa si nadir ing nadari wa sahahalan milang-milang sahih sapa Tirmidzi hu ing iki hadis. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada bu saya berkaitan kelaban hukum nazar sikak dimah nazar gela orang si anazar gela napa mana saya berkaitan kelaban nazar saya nazar gela tekani nazar sebagaimana penjelasan kaula saya pertemuan saya beri kafaratun nadari kafaratu yamin tebusan daripada nadar seseorang yang bernadar kemudian orang tersebut tidak mampu melaksanakannya kafaratu yaminin maka itu sama halnya dengan kafarahnya sumpah. Nah berarti abari ngakan orang sepolo otabe beri pakaian otabe apasa sanabare telo hare. Nah hadis ini kan
narangaki dalil anna man nadhara bi ayyi nadrin min malin aw ghairihi fa kafaratuhu kafaratu yaminin. Dalil neka, hadis neka menunjukkan sesungguhnya orang yang bernadar bi ayyi nadarin, dengan nadar apapun bentuk nadar, min malin aw ghairihi, baik nadar kelak nadar seberupa obeng, berupa tunya atau selain. Terus orang kelak tak nekanin nadar, maka orang si anadar tak nekanin nadar aneka wajib nebus nadar kelaban padana tebusan daripada sumpah. Imam Turmudi anambain idza lam yusammihi. Imam Turmudi neka nambain idza lam yusammihi, ketika si nadir tidak menyebutkan nominal berapa yang dinadari. Engkau mun hasil keluar PC. Berapa? 1.500.000, 100.000, tak sebut lam yusammihi, nadar tak sebut. King la anadar engkau mun hasil keluar PC atau sedekah, king tak sebut pekeluar PC saya pekeluar dia berapa, maka orang ketika tak ngelakonin tak keluar daripada berempah saya nadarin kelak, maka wajib kafarah, wajib nebus daripada nadar idza lam yusammihi. Wajib hukumah, wajib hukumah kafaratu yaminin. Badar yang sumpah saat nikah zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pada salah satu daripada seseorang menanyakan kepadanya, wa insanun yas'alaha 'anil ladzi yaqul kullu malihi fi sabilillah au kullu malihi fi ritajil Ka'bah ma yukafiru dzalik. Qalat Aisyah bika yukaffiruhu ma yukafirul yamin. Beda orang yang nadar tang dunya ebakia fi sabilillah, berapa tunyan saya ebakia tak sebut, maka atanya ada Siti Aisyah katipun panapa Siti Aisyah ini jadi rujuk kena para sahabat saat nikah, karena Siti Aisyah ini orang sepaling banyak hafal hadis, orang se faqih, orang se ahli fikih, orang se ahli dalam segala bidang ilmu Sayyidatuna Aisyah. Jadi ketika pada situng hadis saya tak pahamin dan para sahabat pasti katanya ada Siti Aisyah. Jadi rujukan saat nikah. Tapi pertanyaan yang kita nikah, setiap pertanyaan tak pernah ngedep ke orang Siti Aisyah nikah. Mesti lebat wara hijab, lebat neng belakang selambu atau bebudina labang, baru atanya ke Siti Aisyah. Karena raji paling ngode Siti Aisyah, jadi cara pekeran ki kosong. Jadi banyak kanjeng Nabi ini debu-debu saya falaki bi Sayyidatuna Aisyah. Bahkan Siti Aisyah neka adalah istri saya paling kecintaan, sehingga dijulukan ya Humaira, wahai wanita yang kemerah-merahan. Begitu luar biasa Sayyidatuna Aisyah. Aisyatur Ridha, orang yang paling banyak hafal hadis, seperti rujukan dari sahabat. Setiap pertanyaan apapun tentang kanjeng Nabi pasti tanya dari Siti Aisyah. Setiap kali saya berkaitan pertanyaan kelaban kanjeng Nabi, apa saya kerja aki kanjeng Nabi mau dalam compok mau luar, sahabat oneng sholat tak terus mari seneka napanya mana perang dan lain sebagainya, sahabat selalu mendampingi. Tapi ketika dalam tentunya tak sobung saoning, tak ada setahu kecuali Sayyidatuna Aisyah dan para ummahatil mukminin raji-rajina kanjeng Nabi. Bila sahabat nikah padahal cara benari ketemun, benari apolong, tapi begitu cinta dengan kanjeng Nabi sampai tertawa mau dalam kanjeng Nabi. Kenapa Siti Aisyah kanjeng Nabi pola tojuk ya to sokorseh karya man ngolok sapoen bersen pecet
dayang-dayang kepai la kana yarka'u thawb. Rasulullah idza kana fi baitihi, Kanjeng Nabi mudun compok nyai kelampi sallallahu alaihi wasallam, nyapoh Kanjeng Nabi ini jan Siti Aisyah mon bade sandala se locot ejai tibi Kanjeng Nabi selalu membantu atau meringankan seteti tanggung jawab daripada seorang istri ane kejukan elampain tine Gusti Kanjeng Nabi, tak masalah apa. Jadi reng bine male tak banyak tanggungna ekorangin senyapoh salahke sengepel salahke takok dok bine na me takok karo nyapo lah takok engki jak beranggapan ngak neka. Berarti semakin menghargai orang bine berarti neka orang laki ini kalau semakin yangka semakin tek kita cerita ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah seorang laki-laki menghargai daripada seorang istri, seorang perempuan illa karim, melainkan mereka adalah orang yang karim, orang yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim, tidaklah seorang laki-laki menghinakan seorang perempuan illa laim, kecuali orang tadi itu adalah orang yang tercela. Yang coba nih ki sasa ki amasa rakora nyapoh ramseram ngempon ya dempal bina nebaan cecel korangin anona korangin sik ngaji aku jak sik ngaji dilungkah mari tak telepon sik mari ini jadi mon kaulaban panjenengan neka menghargai seorang perempuan maka terhormatlah seorang suami ya. Jadi cek andi anggapan rakora musuh orang laki rakora apa rakora boleh sekut rakora kimun nyapo pun letanya dan anak ngepel TV nyapo TV apa tako umun ngalba maju ente nunggu ana tantangan nang kumun kocak tako korte temu katakan dia ngetemu king megena dia megena kadung ngajar eta Siti Aisyah nih ya wah luar biasa ummatil mukminin nih kah Masya Allah tadi rujukan Siti Aisyah tanya aki bi sahabat derma katipun panapa hukum kak dinto Sayyidatuna Aisyah ketika bada orang anadzar lam yusammihi tak nyebut berapa nominal saya apa keluar pokok tangtunya bagi fisabilillah terus orang gila tak nekani maka dawuh Sayyidatina Aisyah qalat Aisyah yukaffiruhu ma yukaffirul yamin tepus nadara berarti sebagaimana nebus kelaban sompak bener berarti eman cerek bener neka merkena nadar neka apa keluar innama yustakhraju karena apa keluar gelap la khaira ada benih karena tambah lancar tambah sukses benih karena sopaja keluar rasa medit di dalam ate sehingga mon orang gelap nadar maka hukum wajib timbul wajib apa keluar moro paham ya. Jadi kaula beri narangaki tentang kafarona orang anadar sete elakonin wajib mejer kafaro sebagaimana kafarona sompah. Mun kira sampean tak mampu cak nazar mun kira sampean tak mampu cak nazar tapi mun sampean tak ngelakonin napa saya nazar tapi tak nyebut berempa saya ke nazar gele maka itu buaki ka into sareng Sayyidatuna Aisyah esorona apa esoro nebus sebagaimana nebus di dalam perkara nasompah namki nikah berkaitan kelaban nazar ya berkaitan kelaban nazar insyaallah ki jelas aki pertemuan-pertemuan berikutnya. Ala kulli hal saya paling teti dari nikah nazar nikah napanya mana bada hukum telok bada se mustahab ya bada se makruh karena apa makruh karena mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Imam Nawawi berpendapat bahwa mustahab sunnah dan dianjurkan untuk bernadar ya bernadar sopaja napa sopaja semangat orang ria karena mun wajib
maka mesti keluar dari nazar nikah. Nah, kedua dari hadis nikah Siti Aisyah ditanya aki betapa hebat seorang perempuan ya. Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha luar biasa beliau nikah. Nah, tetiru juga teti mak bodo orang saya nyacat Sayyidatuna Aisyah nyacat rajin Kanjeng Nabi, bini kiai cacat tak terima teti bini Kanjeng Nabi saya cacat. Kocak penzina naudzubillah ya, kocak orang se mal'unah, orang bini se laknat, ahli nar, ahli neraka, naudzubillah. Hati-hati orang ngak nikah. Sehingga Imam Syafi'i pernah debu saumpama nih, saumpama kelaben satu cara untuk memasuki surga, beda cara untuk termasuk surga, saumpama naudzubillah. Saumpama beda situng cara untuk masuk surga, can Imam Syafi'i. Tak bisa masuk kecuali kelaban situng cara masuk surga. Apa caranya? Harus nyacat keluarga Kanjeng Nabi. Harus nyacat Hasan Husain, harus nyacat ahlul bait keluarga Kanjeng Nabi. Kelaban cara ria, kelaban amalan nyacat mencaci maki ummahatil mukminin raji-rajin Kanjeng Nabi, keluarga-keluarga Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i debu saumpama kok masuk surga kelaban cara jia. Sabadim matang muaya dan Kanjeng Nabi kok masuk surga ketemu Kanjeng Nabi. Kelaban cara kata riang kok, kelaban cara curang kok masuk surga, terus ketemu di Kanjeng Nabi dalam surga. Sabadim matang mua kira-kira. Mon masuk surga kelaban cara nikah. Apa kata beliau? Saumpama engkau cinta ada ke keluarga Kanjeng Nabi harus masuk neraka. Engkau nerema. Seandainya engkau kalau bentang apa saya kalau engkau dicinta ke keluarga Kanjeng Nabi, dzurriyyah Kanjeng Nabi, ummahatil mukminin rajin Kanjeng Nabi, ben keluarga Kanjeng Nabi, gara-gara hari engkau masuk neraka, engkau nerima, engkau ridho. Daripada engkau harus nyacat keluarga Kanjeng Nabi, rajin Kanjeng Nabi, tapi engkau masuk surga, sabak di matangmu. Masuk surga kalau nyacat keluarga Gusti Kanjeng Nabi, bahaya orang nyacat Kanjeng Nabi ini kah? Aisyah mal'unah, Aisyah ahlin nar, kadzibah mal'unah, wal'iyadzu billah. Orang-orang ngak nikah wallahu a'lam. Napa dasar kula tak paham. Jareng sambian bi abisan anak istikharah. Mun tak tepak tak kira kamanto tak kira kebine. Boleh Kanjeng Nabi, tak mungkin Kanjeng Nabi nikah. Ngepolong orang si ahli neraka. Setuju Kanjeng Nabi ini kelebat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ser apa ya orang ah? Mula tak cocok intabi hormatin tetap mun pacet orang ni orang terhormat tapi cak torok punan hindari tak usah runtang-runtung keberek ke timur polong bi orang ngak nikah ya, bahaya ngak nikah karena pun akidah sesat ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Mun kanto mungkin daerah kanto mungkin kiaman tapi dek berek sekone ini pun mulai macam-macam Pak, dek berek sekone ini pun mulai macam-macam. Dari HTI, dari Wahabi, dari Syiah, dek berak nikah pun ngak dawat pun akeloy. Termuka kan toki selamat ya. Ya selama kula panjenengan berpegang teguh ahli sunnah wal jamaah, norok bunte para ulama, para habaib, para kiai, para guru, kipon guru kula panjenengan Sidogiri, Podokaton, Besuk, Pajaran dan sekitarnya pun lah tak ngak nikah caran. Sa norok bunte ya, keng cak kecak tak usah debat, mau debat kalah sampean, mau debat kalah sampean karena kasane masih beri na apa lebih dalil lah lek sedia aki andik jurus ponan Pak untuk jurus mematikan, tak usah ya. Norok bunte alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Norok bunte al-atik orang-orang sekona manakipen, tahlilan, ziarah kubur dan lain sebagainya, maulid ya, burda, diba dan lain sebagainya. Sempon la yamalaki aslafun as-salihun alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Cek norok bunte senyaranya bahaya. Bareng anyar ni kata serak. Anyar gawuk dak ada entok. Dak budi ni legreng macet lah anyar. Merek bene Honda ya, merek anyar ki baru keluar, merek cincai dari luar merek cincai saya noro merek seanyar ji ya, sanek lah ngale sanek bae
aja tinggal masalah ulung sepenting mesinnya tiger deh lah Pak ya anyar-anyar mesinnya tak ambil lah motoran mesin jaga jaki alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat na'am wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله به وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وأحلا يا علماء رضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واشفع لنا كل الشرور واكرا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من شكر وصلاة الله كوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتح بالقبول وتمام كل سنة ثم إلى روح ثم إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بر وبار خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خليل عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شبوكر بن سالم وكعقل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول المفهم ثم إلى أرحام صاحب هذا المقام الجد عبد زوجة الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرحام أمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين أن نتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين.